Un créole nous dit patate, sablanti. Potatoes. Hey, what up, guys? It's Sablanti Show, the best show in the world. Hey, what's your name? Hey, Maken. Okay, that's right. Do you speak English? Yes. Okay, no problem. Okay, un créole nous dit chaise, sablanti. Hey, Avin sa moun yo kouy la, non? chair. I'm sorry? Chair. Ok. Okay, no problem. Let's go then. Okay, un créole nous dit table, sablanti. Okay. Ah, ou pa ta believe that? Can you try? You can try it. Try. Yeah, you can try. No. Okay, son danger. Un créole nous dit essayer, sablanti. Try. 3 points. Ah, dek vole sa isi. Okay, congratulations. Un créole nous dit qui est, sablanti. I don't understand. Un créole nous dit qui est. I don't know. Ah, ou pa ta believe that? Okay. Un créole nous dit godé, sablanti. Yo gana do langue américaine li? Haïtien me fait oui. Ok, nous parlons très vite. Un créole nous dit banane, sablanti. Banana. Okay, no problem. I have a last question for you. Un créole nous dit patate, sablanti. Potatoes. 3 points. Okay, that's right. Thanks a lot. So happy to get you in Sablanti Show. Si vous avez quitté un conseil pour le petit jeune qui t'a participer dans Sablanti Show, c'est qui ça le tapis? Apprendre parler anglais. Okay, no problem. So Sablanti Show is the best show in the world. Subscribe, like, comment, and share my videos. Right?